अहानबदा मरुइबा पाउ थमजरी कैप एंड पीडी मिनिस्टर ना था अमदा नोंगमा साइकिल थौदुना थाव कननबा होटनबगी महुत्ता संगाई प्रो अमदी कोइरेंगे गी सेंग थंफमदा चतुना लुपा करोड़ कया गी सेंग हुरालिबा सी थिंगबियु हाइना एमएलए रंजित ना हाइक्रे ई पाव की थबक तौरिबा पाउमी सिंग लेखिद्रबा मतुंगदा पीबा सेल की मतेंग लुपा लाख अनिदगी लाख मंगादा हेंगननबा होनरी हाइना आईपीआर मिनिस्टर टीएस विश्वजिना फोंदोक्रे विजय संकोक बाइक रैली ngasi बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन नलिन कोहली अमदी एमपी खेत्रीमेम बाबानंदना लमथाक्रे अमदी मैतै पांगल की हौरफम अमदी पुवारी की सागो नदुना लाखलबा वारीदा युमफम ओइबा सिलेबस हापसिननबा होनरगिने हाइना निंगथौ लैसेम सना जावना हाइक्रे खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज मियंग ताबिरिबा पुनमकु अरुणबला तरामना ओक्सरी पाउ संदोकना पिजरी ऑर्फान होम सिंगदा पीगदबा था तरुक क्रोम की चेंग नारोल द हुरानक्रे कैप एंड पीडी मिनिस्टर ना था अमदा नोंगमा साइकिल थौदुना थाव कननबा होनबगी महुट्टा संगाई प्रो अमदी कोइरेंगे की सेंग थंफमदा चतुना लुपा करोड़ कया की सेंग हुरालिबा सी थिंगबियु तोपीरो संगाई प्रोदा ओइना चटपीरो यामख्रबा सेंग सिंग मांगखिबसी हाउस कमिटी अमा सेमदुना थिगलसी हाइना एमएलए के रंजितना ngasi Satakhiba Assembly Mifamda Fongdokre, Finance की इंचार्ज ओरिबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ना तोंगान बा डिमांड तरेट हाउस ना पास तौननबा पुथोकी बा डिमांड सिंग अदुगी मनुंगदा डिमांड नंबर 15 कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की मतंगदा पॉलिसी कट सिंग पुखलदुना ऑपोजिशन मेंबर के रंजितना मखाताना सरकार की मखादा लैबा वेलफेयर इंस्टीट्यूट सिंग हॉस्टल अमदी ऑर्फान होम सिंगदा लैबा एससी एसटी अमदी ओबीसी सिंगदा चाननबा चेंग पीरी यामना होंगबा ममलदा केजी दा लोपा तरुका पैसा हुफु मंगादा पीबा सेंग डिस्ट्रिक्ट तरुक्ता हांगबा इंस्टीट्यूट सिंगदा फंगदना लैरी चुरचानपुर इम्फाल वेस्ट थौबाल सेनापति तमेंगलोंग अमदी फेजोल डिस्ट्रिक्ट सिंगदा हांगबा सेंटर सिंग असिदा अप्रैल थादगी सेप्टेम्बर फाउबा था तरुकी चेंग अमता फंगरी अदुबु संगाई प्रो अमदी कोइरेंगैदा लैबा गोडाउन सिंगदगी दी चेंग सिंग असि सिंगथोखिबगी रेकॉर्ड मयेक सेंगना लैरी अमरोमदा सिंगथोखिबा सेंग सिंग असिगी मनुंगदा टाटा गाड़ी खरना नोंगबदा लॉट अनि सिंगथोखि हाइबगी रेकॉर्ड फाउबा लैरमखि हाइरिबा सेंग सिंग असि अमता फंगदे हाइबसि होम चलाइरिबा अमदी इंस्टीट्यूट हांगिबा मियोय सिंगना मयेक सेंगना हाइरकपा लै मरम अदुना यामलबा सेंग सिंग असि मफम कदाइदा चटखरबगे नत्रगा कदाइदा येनखिबनो हिरम असिदा मिनिस्टरना करीगी तुमिना लैरिबनो अमरोमदा संगाई प्रो अमदी कोइरेंगैदा लैबा गोडाउन सिंग असिदा सेंग थंबा याबगी चांगदगी का हेना थमजिलिबा असिगी मरमना करीगिनो मसिना ताकपदी डिपार्टमेंट असी थमोय सेंगदे हाइबा ताकपनी हिरम असिदा यामना लुमना लौबगा लोइनना हाउसना कमिटी अमा सेमदुना थिगेटमिनसी हाइना थमखी ई पाव की थबक तौरिबा पाउमी सिंग लेखिद्रबा मतुंगदा पीबा सेल की मतेंग लुपा लाख अनिदगिना लाख मंगा फाउबा हेंगतननबा होनरी हाइना इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन मिनिस्टर टीएस विश्वजितना ngasi चथखिबा असेंबली मिफमदा फोंदोक्रे 13 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की 3 सुबा सेशन की ngasi चथखिबा क्वेश्चन आवर की मतमदा एमएलए सूर्यकुमार ओक्रमना हंगबा स्टार क्वेश्चन नंबर 299 की पाकुमदा मिनिस्टर ना मखाताना अनोब सरकार असिना पाउमी सिंग की याइफ थौरोंगी मखादा लुपा करोड़ तरागी कॉर्पोरेट फंड अमा सेमदुना थमले हाइरिबा फंड असिगी मखादा पेंशन स्कीम अमदी वेलफेयर स्कीम हाइना अनि थोकना खाइदोक्तुना कानबा फंगहली हौजिक ई पाउगी थबक तौरिबा पाउमी सिंगना खुदोंग थीबा थोकदोक्ता लेखिद्रबा थोकलबदी इमुंग अदुदा फाइनेंशियल असिस्टेंट ओइना लुपा लाख अनि फाउबा पीरी हाइरिबा सेंफम असि लुपा लाख मंगादा हेंगननबा खनरी पेंशन स्कीम की मखादा लुपा लिसिंग तरा अदुगा फैमिली स्कीम की मखादा लुपा लिसिंग मंगा पीरी मसिदा नतना याम थीना सोकपा अमदी खरा सोकपा पाउमी सिंगदना लुपा लाख अमदगिना लुपा लिसिंग यांखै की मतेंग पीरी अमरोमदा प्रेस पार्क सेमननबा लांजिंग असोबदा लैबा रेवेन्यू विलेज नंबर 104 दा खंदोक्तुना थमले हाइना हाउस दा थमखी अमरोमदा एमएलए ओ हेनरीना हंगबा स्टार क्वेश्चन 298 की पाकुमदा कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर टीएस विश्वजितना मुद्रा स्कीम असी सेंटर अमसुंग स्टेट हौखिबा चही 2015 की अप्रैल 9 दगी हौदोखिबनी हौजिक फावबदा स्कीम असिगी मखादा लैरिबा बेनिफिशियरी मसिंग असी लाख अमगा लिसिंग निम्फुगनी थोइगा चनिपानगा हुमद्रा मंगानी अदुगा हौजिक फावबदा लुपा लाख 4 का सुबना तरेट
लिसिंग मरीफू मंगागी सेंफम रिलीज तौखरे हाइना हाउस ता थमकी MLA O Henry ना हंगबा स्टार क्वेश्चन 300 की पाखुमदा हेल्थ मिनिस्टर एल जेंतुकुमार ना आयुष्मान भारत की मखादा स्टेट असिगी ओइना 2018-19 दा लुपा करोड़ 3 का लाख मौद्रागा 3 का लिसिंग मरीफूगा चाट्रुक निपान सैंक्शन तौरखी अदुगा लुपा करोड़ अनीगा लाख यांखैगा निपान गा लिसिंग मरीफूगा चहुमगा कुनगा मापन असिना एक्सपेंडिचर तौखी हौजिक फाउबदा PMJAY की कार्ड पाइबा मियोय मसिंग असि लिसिंग यांखैगा तरुका चाट्रेट का कुनगा निपान रोम सुरे अदुगा बेनिफिशियरीज लिसिंग अमगा चामगा तरे ना हॉस्पिटल दा लायंखरे हाइना हाउस दा थमकी अमरोमदा MLA सूर्यकुमार ओक्रम ना हंगबा वहंग अमगे पाखुमदा फिशरीज मिनिस्टर N Kasina स्टेट असिगे ओइना दरकार ओइबा ngaगी पोथोक असि मेट्रिक टन यांखैगा निथोइनी अदुगा पुथोकलिबा पोथोकना मेट्रिक टन 30 निथोइनी वालिबा सांगना मेट्रिक टन 19 सौराकना लुपा करोड़ चामरीगी चांग ओइगेदबा सेंफम अमा सही खुदिंगी चली मसी चतनबा लाखदोरिबा चही 2020 फावदा अवार्ड पंगागी पोथोक असि पुथोकननबा सरकार असिबु लुचिंगलिबा चीफ मिनिस्टर की अकनबा मिएंग मखादा थबक पाइखटली हाइना हाउस दा थमखी ngasi sathakhiba assembly mifamna tongan ba demand taret ki apunba senfom lupa crore samariga marifu mariga lakh humdra mangaga lising marifu ga mafan house na pass tawkhre finance ke in charge su oiriba deputy Chief Minister Y Joy Kumar na ngasi sathakhiba assembly mifam da pass tauna ba tongan ba demand taret puthoki demand sing adudi demand number 15 consumer affairs food and public distribution demand number 22 public health engineering demand number 37 fisheries demand number 41 arts and culture demand number 42 state academy of training demand number 48 relief and disaster management amadi demand number 49 economics and statistics ni demand sing asi pass tauna ba hona bada opposition ki member sing Ranjit, MD Fazul Rahim, MD Abdul Nasir, RK Imo, O Henry, AK Mirabai, TS Lokeshwar, K Megasandra, O Surjakumar, Dr. Chaltalian Amo Amadi P Brozena, demand number 15, 22, 37, 41, 48, 49 da policy cut sing Pukatki Mari Lenaba Minister Singh na policy cut singi Pakumpi Bagaloina na Apunba Senfom Crore Chamariga Marifuga Mari Lakh Humdra Mangaga Lising Marifuga Mapan House na Yenaba Laitana pass tauki भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना पाइखटलिबा थौरांग सिंबु इकाय खुमनबा उलदुना अमदी सौगलदुना बीजेपी मणिपुर प्रदेश यूथ विंग ना सिंदुना ngasi विजय संकल्प बाइक रैली हप्ता कांगजेबुंगदगी बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन अमदी मणिपुर की इलेक्शन इंचार्ज सु ओरिबा नालिन कोहली अमदी बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट सु ओरिबा MP खेत्रिमयु बाबानंदना लमथाख्रे मोटरसाइकिल थौबा मियोय लिसिंग हैंडबना सरुक याखिबा रैली अदु लमथारदुना नालिन कोहली ना लमदम असिगी नहा कयाना नरेंद्र मोदी ना लुचिंगलिबा लाइंगाक असिदा थाजब थंबा अमदी लौखलक्लिबा साउखत थौरांग सिंह असि मखा तानसु लमदम असिगी नहा सिंगना सगत खिगनी हाइबगी पाउजेल पुबा रैलीनी लाकदोरिबा लोकसभा मिखलदसु बीजेपी दा शासन सिनरबदी लैबाक असिदा अहोंग बकया पुरकपा ngamgani haibagi thajaba naha singda lairi haiki carrying the message of Namo again, the message that the youth of India votes for Narendra Modi and his government of Sabka Saath Sabka Vikas, a government that protects India. We of Indian citizens to suffer, will respond back when the terrorists come on us, on a government that will ensure development for all, employment, opportunity. भारत की तोंगान मफम सिंह अमदी भारत की वांगमदा खुंदारिबा मितई पांगल सिंहना अमत्तो ओइना नुंगसिसानना पुनसिन मिनदुना महौसादगी लैजरक्लबा मितई पांगल की सक्तम सिंगाक सेलहंगनबगी पांदमदा ऑल मणिपुर मुस्लिम मितई पांगल वेलफेयर एसोसिएशन ना सिंदुना नुमिनिनी चुपना चथगदबा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मणिपुर मुस्लिम पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर हाइबा हिरमदा युमफम ओइबा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ngasiदगी नॉर्थ AOC दा लैबा इंफाल होटल संगाई हॉल दा हौदोखरे Conference Haudokpaga Iroinana Mifam Aduda Saruk Yabalakiba, Mapalam Damgi, Maitei Pangal Singda, Ining Tola Semba Sana Zaubana, Achamba Kudol, Piduna Ikai Kumnaba Utki, Mifam Aduda Chief Guest, Oina Saruk Yakiba, Ining Tola Semba Sana Zaubana, Lakliba Academic Station, Asida, Maitei Pangal Gihoropam Amadi Puariga, Sago Naduna Laklaba, Wari Wakong Sing the Yumpam Oiba Celebus Hapchin Naba Honoragani, Nasigi Mirol Na Kunda Minoriba Furu Maselgi, Yellow Way the Gilerek Laba, Nungsimari Amadi, Wari Sing Kaunarakpadegi, Nasidi Yellow Missingi Marak Nungsinaba Mangsilaklabani Haiki. Manipur in Toji Palamdraba, Manipur da Maitei Hai, Natana, Atomo community, up the Sulem. Loyal Ahinamada
ahing amada ningdawduna na magi sakti puna magsinaraga ngasi ahing sa loy na may tiyon kadam he on da bado tangthokani mga kakani may thani du tawni haibda loy ki do olama dam ne tawdi masina tai ai koi gi lamdam se ningdaw palamaga yamna liberal oiba yamna democratic oiba puna makpui kai khono du holamdam oiramni haibase koi tai adun masi ai koi hojik anogo mirol chu masi khangbo masang adun anogo mirol singsida kaiguma matamda masi gumbai koi gi puari koi masak singsi walak panina community ai hunnarak pa ngangnarak pa social media du sumayam birangoni ko kaisu nata ba hunna ngano adu masi kaisu nati adi haida wa masa drum maru leibak kai ya ba leibak se communal thokpa ya ba yamna ko pam do thongyam thokpa ya ba pot jam yawe masi section ni ngai ne adu masi gi maram di kano da sida ai gi maidai pangal gi haire ngasi gi haijare gi siwena maidai pangal sing holopam sing je phajana ai gi school sing sida masi karam haina lakhi kari togi makoi je kananu karam haina no haibase akoi anoba mirol sing masi ai gi school gi syllabus ta hapaga masi ai gi Amaromda ining thaulai sema sana zawbana makha taraduna mapal naidana yangna khumang sauksalakliba malemgi khongchet asida maitei pangal singna manipur gi top pangal ni saktam ngak selhoba yamna tangai fade haiba wafam kayamasu fongdoki jaina na ta graba maitei pangal sing Tripura do obayai Assam do obayai adagi Bangladesh do obayai ipan Myanmar manung do obasuyai ate do obasuyai masi ai koi hojik si punsan bagi aduga punsan badanatana aikoi gi saktam maitei pangal lamoi gi saktam se mangdana se aikoi kari thabak lokhasige haibase ai masiba yam kanna myam trust tawjani Silchar Manipur Bhavan Sanana Bagi Sayed Naba Loishinduna Athubada Sabiu Haina M Suna Apil Taurakli Lubasina Thadorok Cherol Amada Manipuri Bhavan Ama Silchargi Rongpur Chananaba Haiduna Rongpur Khungi Khunza Singh Amadi Amasu Yauna Ayet Palaitana Mafam Asimiam Gidama Kudol Tamkibani M Suna Lisang Sidna Manipur Langak Taksinduna Lakibani Mafam Asida Tripura Manipur Kasar Amadi Bangladesh Laibakti Lakadoriba Manipuri Ipasa Singh Fauduna Chatkadaba Yamna Maru Eba Mafam Ama Oibana Bhavan Ama Silsarda Saba Habasi Tangai Fadabani Manipur gi Lifeline Oriba National Highway Singda Ngehak Laitana Thingba Amadi Ayet Papibana Lambi Sathok Sasinda Khudong Chadaba Tholakpa Matamda Bhavan Asigi Yamna Tangai Fadaba Lakli Bhavan Asi Hozik Fawa Sadana Thambibaga Loinana Tongan Bamioi Singna Makoi gi interesta lam asi lanai oina lausinana ba honariba asi khudakta lefanduna kupna laingak singna thijinbiduna chapchaba thaugot lokhat pibaga loinana Manipur Bhavan asi athuba matamda sabiu hairi hauzik pawgi marakhan aten break amatang logzari Panthoibi embroidery da hauzik miyamna yamna pamnariba top blouse fanek sengau porloi amadi kangkhal na chingba luhongbada changba khudingmak amadi nupi oibi singi akemogi potlam khudingmak ahongba mamalda fangbiragani loinana order su luxury lengsin biro ngasimak Panthoibi embroidery Sagolban Khamnam Bazar opposite Oriental College Imphal contact number 7005402267 Lamjingba Group na Manipur da Lairiba Assembly Constituency Humpudagi Mathauda Pukning Changba Public Relationship Executive Post ki mioi amamam lagzagadori Mahigi Thak Yamdrabada Graduation Oigedabani Akupa Marol Gidama Contact Tobiro at 131944063 Amukasu at 131944063 Aikoigi address Lamjingba Group Rims Road Imphal phone number at 131944063 Break matungda mayam amuka hana taram na oksari Kangzabi Lerak Mainam Laikai Dalaiba Masagi Sahi Humfuma Pandrom Suraba ex MLA Mainam Borot ki Mamang Sangogi Matak Thangba Storeroom Oina Sizinaba ka ase ngasi Saurakna Ayuki Pung Taramatoiga Nimpu Rom Taba Duaida Kanghodana Mai Horakpadagi Tumna Chakre Manipur Fire Service ki Kambuna Matamsana Laktuna Thangnana ba hon laiba yumsing thangnana laiba yumsing adu mai adu laksinana ba ka hena saklambadagi kanba ngamki adu makpu store room adu like ngaktana namna thamba laibana Manipur Fire Service ki kangbu aduna matam chana laklabasu kanba ngamkide ngasigi laibak thiba mahau langpok adu electric source circuit tagi horakpa oiramba yai haina thajanari mai sakpadagi thodok aduda ex MLA Mainam Borot ki punsi wari ki oiba phongriba lamboiba amadi ekadasi da Bratta haina mingthonba upanyas ki aiba script
ममिंग लेखिद्रबा नोबेल मैदाम की अहानबा अमदी अनिसुबा पार्ट की कॉपी मसिंग सामगे यांखैरोम बीजेपी की हिस्ट्री की ओइबा लाइरिक सिंग लोइनना अतै अतोपा लाइरिक सिंग दनतना मनाउ नुपागी लो की लाइरिक कयासु मैना तुमना साखरे थोकवा थौदोकसिंगी मनुंगदा अमसु ओरिबा अदुंगलो मैहौ लांगपोक हाइबसे अखोय खुदिंगमंगना अंगकपा फंगबा अदुंगलो अवानागी सेथेंग खक पीरिबने तबदबो ngasi manipur lengak loisangda adungba saruk yaramlaba mainam borot ki sana sangai sigi adungba saktam mukhangni hojisik maina salibse adubo akoina luri wafam ni manipur ki fair service ki adungba equipment sing ase akoina ubuda peninga yogi saktam adu akoina ubu phangde tabudo akoibda leiba miyamna su yamna pamnana adoba yamna matam chunaba equipment sing piduna lengak ki oina adungba akhana mireng ase mafam sida fair brigade ta yenghanduna leibak masa taba amasung wakhalul manaba khunai ma chawkhon honabda achoba daita du ngasi lengak na poningbigi wakhalul kya lamdam sigi miyam su phongdok narakta natte paudam jariba pravin galoina na mungya ama chingleisa Times of Manipur ki demukta nagampal kangjabi lerak अमरोमदा टागेल पाटलाइबा मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की कैंपस मनुंगदा खिन्ननबा ट्रांसफर अमा ngasi nungthil khanghodana mai saklakre मणिपुर फायर सर्विस की कांगबुना मतम चाना लाक्तुना कनख्रे हौखिबा फेब्रुवारी की तांग कुलहुमदोय की नुमिदांग पुंग निपाल रोम तारकपा दुवाइदा मोरेदगी हलकपगा ममानबगेदगी सेल पीरुनी हाइना सोलमलगा थोखिबा खेत्री मनिंग लैकाइदगी मोहम्मद मुस्तफा चही कुनगमंगा अपोकपा नूर मोहम्मद फेब्रुवारी की तांग कुनमरी की अयुक्ता थंगनबा लैकाइगी लबुक मनाक्ता मसागी जैकेट ना थौरी यान्दुना सिरमबगी मायोक्ता खेत्री मनिंग लैकाइगी मियामना लंबी थुंगदुना खोंजंग संगसिंख्रे खोंजंग अदुदा सरुक याखिबी मुस्तफा की अपोकपी मजनुन बीबीना महाकी मसानुपागा असिब हक्सांग अदु सिंगननिंगाई ओय महाकी मसागी असिब हक्सांगदा कोलोम न थिनबगी अमदी पोट अमना थाबगी दाखफम कया लैरमी हाइकी अयुकरा चाक चारकते आई गाड़ी थौरैमी अदुना याम वारे अदु आई याम साउनिंगिदा मा अतैदु फोंदोक्तेबको आइना नंग साउनिंगिदो चाक चारा फातकदमी चाक चा ओइन हायबको अदा मानने सुमैना साउरममेबा आई याम साउनिंगी नंगी पैसादु सिंदोकनी अदु नंग खंगदी खंगे हाइदोकनी हाइबो वाहै सिरे हेन ताद्रेबा मा नलुसे मामिंगसी अमना गोरो कवी अमना राजू कवी मोय अहुम से चमिनाइबा खंगे आइना हाइनिंगिसिने मागी मिसी से सिजानिंगदे लंगला लंजिंगसी थिदोपियु अखंगबा खाराना आइखोय सिरागी चुहेन हाइजनिंगदे लैखिद्रबा मोहम्मद मुस्तफा की लोइनबी रोजीना महाकी मपुरोय बहाटपद चेनबा मियोय सिंह अथुबा मतमदा दंदी पीबीयू लोइनना चही मंगा खक्ता ngairiba महाकी मचा सेमदा मतेंग पांगबियु हाइना लाइंगा की पुकनिंग सिंगसिलकली महाकी मिसियासी याम पेंदे माइ लाइरिबा मओंग मतौसी मसाना तौगनी हाइबदु थादनंगाई ओइदे माना तौरिबा मओंग मतौसी सिगिसी याम पेंदे महाकी मिसियासी अथुबा मतमदा लंगला लंजिंदो पुथोक अथुबा मतमदा पुथोकपियो ममांग थागी तांग कुनगमरी की नुमिदांग पुंग तरामाथोय रोम ताबा दुवाइदा सांदेल डिस्ट्रिक्ट की सकपिकारोंग ब्लॉक की मनुंग चैनलैबा अनाल खुनो विलेज तलैबा रेमनेंट रिसोर्स रिहेबिलिटेशन सेंटर दलैबा ड्रग चाबा मियोय सिंगबो सालुक तलैबा कुंथ्रामापन सुबा असम राइफल्स की पोस्ट की मेजर अर्जुन मालिक नालु चिंगबा असम राइफल्स की टीम अमना फाबा पुनबा अमदी फू चैबगी थवोंग सथखिबगी मायोक्ता यानिंगदबा फोंदोक्तुना ngasi सकपिकारोंग दा मियांगना सकपिकारोंग कैथल शटडाउन तौदुना वाकन मिफम सथखरे चांदेल डिस्ट्रिक्ट की तोंगान सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंगी मिहुचिंग अमदी मियोय कयाना सरुक यादुना सथखिबा वाकत मिफम अदुदा डोंट प्ले विद द सेंटिमेंट्स ऑफ ट्राइबल पीपल डोंट हैरास इनोसेंट पीपल अपहोल्ड फ्रेंड्स ऑफ Hills people, remove Major Arun Malik from Saluk post, don't be enemy to the Hills people, give respect, take respect, haina iba pleka sing paiki. Tungda wakat mi famadu da saruk yakiba miyang na chapikarong block ki SDO office tamna rally ama chatuna Major Arjun Malik Saluk post tagi March mari fawgi manung da lokto u army personnel sing na private property sing da changbagi athing ba thamu army officer na traga personnel sing na thiba humba na traga operation chatharam daida khulgi ningthogdage ayaba logadabani AR Saluk post mafam hongdo u asokpa singi medical treatment gi charge
Major Arjun Malikna pugadabani amadi Major Arjun Malik customary law gi saruk yahalu haiba demand sing yauba aiba cherol ama SDO chakpi karongda kusinake ngasigi miyam gi protest aduga mari lainana anal apex body ama oiriba anal naga tangpi gi president Formring Saigulna phongdorakpada kutramapan Assam Rifles ki saluk post ki commander Major Arjun Malik saluk post gi athuba matamda lokthokadabani mahak lokthokri fawba miyamna makhal makha kaya gi khongjang sing sangsin kigani haiki tang kunmari gi nungdangda Major Arjun Malikna masida leiba akhoi remnant kano rehab center gi inmate singbu torture tawkhibagi matangda akhoi chachabani maduna akhoi gi demand di mahakku mafam istagi magi post gi transfer tawthokpa habse akhoi gi demand ni ma bu transfer tawthoktri phau magi mathakta action chapchaba lokhatri phau akhoi demand se chathagani Kumza 2015 da lamdam asida thokiba ising ichauna yum kai tekba amadi mahai marong kaya amang ata thokiba singda laingak na piba fund sing DC Thawbal na cherol thadok tuna beneficiary singi account da hablagani haikhrabasu ngasi fawbada senfom amata beneficiary singi account da hablak tre haina beneficiary ama oriba Thawbal khekmandagi yangkokpam tomchona ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba paumi singa unaba amada phongdokre mahak na hai RTI gi khuthang da phangba beneficiary singi lista tasengna ichau da awaba mayok nakiba mioi sing yauram kide yauram liba listing adugi manungda chada maudraga mapandi asengba beneficiary nate maram aduna hiram asigi matangda lainga ki mari lainaba singna mi yengsangbi uhaiki aduna aikoina Thawban DC dagina lilongi YesDO bhawda mangiba aikoi lupak aikoigi lakh mudraga mathoi lising traumdoi chatruk amane aduga lupa lau sigibagi lupa crore ahunga lakh ani lising yangkai sahunga sumna taruk sine masigi paisa je aikoi gi mari leinaba aikoi authority na natra government na koi gi phagat piraga aikoi gi maral leramba mido dandi pibiu aduga asengba beneficiary singsidai da aikoi gi phangan biu sine aikoi appeals District Election Officer DC Imphal West na sinduna inclusive and accessible election haiba teamda district level world competition ama DC office geta pangthokre competition asigi matangda Imphal West ki DC Naurem Pravina competition asi lakaduriba Lok Sabha mikhalga mari leinana free and fair oiba mikhal ohenabagi pandamda pangthokpani haiki Self is the beginning. I think then house sida DC office la use no mata laiba ke no si music listing amani la ko sida wall ekoi na masi mafam se yamna khanjabagi maram di sida lak pa mi mo khai sina ngasai gi sida yami ba team sida yami ba makal gi paintings ma'am su urakan sida mo da thamoi da de phorok pa hangragam keno lekai da magi mamanab sim da tamu ba maduna mathang अखोगी अवेयरनेस हंडोए हरगा सिगी ngasa khone pamjari ba commission gi wakalon lairiba inclusive and accessible election habise masigi kenosi mayam da mayam wakalon da tagi doin har Sangai Progda Laiba Lyric Institute of Nursing gi Mari Suba Beski JNM first year Mahairoi Singi capping lamp lighting amadi or taking ceremony ngasi institute asigi auditorium da pangthokre thorom adu da medical directorate planning gi joint director Dr. Ais Bebichan Devi RK Sana Chombi Devi Vidyalaya Pangai gi director T Asa Zenimski nursing superintendent P Landhoni na athoi balengbi reposing oina sarugya ke ngasi gi or taking adu da Mahairoi Singda cap upiduna amadi khuttamai paiduna modern nursing gi mamani hainuriba Florence Nightingale gi photo gi mamanga left na wasak lauki State Force na lokalakpa section tharangi saruk ama oina Manipur Police Commando amadi City Police ki apunba kangbu amana ngasi ayuk Imphal gi Major Khulda thiba humba gi thabak sathakre operation aduda punna mioi chamri ga humdra ga nithoi verification sathaki maduda masagi saktak se yaudaba mioi tara makha taba verification gi damak lokhotki
Haukiba January thadagi Catholic Education Society Manipura KCP People's War Group na thamlakhiba athingba adugi mayokta Catholic Education Society na leptuna school thong hangba loan na michang khomba amadi Manipur Police singbu security oina thamduna ngakhallabani na thamliba athingba handokna bagi lambi adu laite haina loop asigi serol amana hairakli serol asina makha tarabadi wathok asigi matangda waroisin purakna bagi lambi su Piraroi school singi ben tauba oigera oza oigera auba mafam da khud tharagani masida laibak miyamna lana lobiganu hairakli tungi yumbi oigedoriba nauriba mahiroi singbu matamga chunaba mawongda mahei masing tamhannabagi pandamda 9 sector Assam Rifles ki taruk suba Assam Rifles Alpha Company gi military civic action program OP Sadvana gi makhada lokhalakpa thausil ama oina company asigi commandant colonel AK Dasna computer set mari Imphal iski nongpo kaithel manbida laiba government school gi mahairoi singda tengbang pikre ima thumkhong lairembi community hall nongpo kaithel manbida pangthokpa tengbang pibagi thoram aduga mari leinana commandant colonel AK Dasna laibak amagi tungi yumbi oigedoriba mahiroi singi damak Assam Rifles na ngamjaba mateng pangba ngamjaba asi yamna laibak phobani lairik tamba matamda matamga chunaba mawongda tamba habasisu tangai fade wakhalon asina mangda thamduna taruk suba Assam Rifles na computer set mari asi angang singi mahai masing tanna bagi damak tengbang pibani haiki request to install personal computers in the Kathalmambi Primary School. We took up this case as part of the Ops Sadbhavna. And today we are very happy that we have been able to install 4 PCs in the computer laboratory in the school. And as you all are aware that the future of education lies in learning computers. So here we wish all of you a very fruitful and gainful benefit from the installed computers here. And we are very hopeful that the computer education that will be imparted to you will enable you to face all the challenges in life and prosper in your careers. Thank you and all the best. Wangkai Kendrugi MLA O Henrina Imphal East ki Sangakpom da laiba Paumai Colony da Community Hall sanana ba urep yung tangkre thoram adu da wangang laduna MLA O Henrina laikai asigi award pangem men khatpada mahaki maikai dagi angamba mateng pangani Community Hall asi sabadasu angamba mateng pangani haibagi thajaba pikhi Community Hall sabada changa doribu khudingmak aina maximum puthokpa ngamnaba dum hona jage ana konje kitang ngai minaba tare हाइबदी मतम की टाइम फैक्टर खरा खतने लिटी लमजे उरबनिना बिल्डिंग सु सुंसोय सोयदना उरनी हाइबसे मयामना थाजब थंबियो अथुब मतम दा हौरनी तबकसे पावगी मरथन अत्यन ब्रेक अमतंग लग्जरी मणिपुर खुंदारिबा मैतै मितै खक नतना अतै येलो फुरपुनमक शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट यावंदुना लागली मखोइना खुंदारिबा मफम सिंगदा शेड्यूल ट्राइब नतबा मियोय सिंगना खुंदाबा नत्रगा भोट लेप यादे हाइबगी अकन मंगा लो कॉन्स्टिट्यूशन पीरी मैतै मितै सिंगना नमना खुंदारिबा तंपाकी आंबा सरुक्ति संबल खादबा इंखोल गुंबने मितोब सिंगना खुंदा सिलकपा लमगी मपु सिलकपा मदि एमएलए फोबो सिलकलबने पुनमा असिबु थिंगौननबा ख्वाइदगी नंगनो इथुकपा याबा लंबीदी मैतै मितैना शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट यावबा हाइबसिनी हारिबो वफम असले युमफम वरगा शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटीना ngasi फावबदा खोंजन क्या संगछिनदनो लागे भारत की मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ना मणिपुर लेंगाक्ता रिकमेंडेशन थारकनबा खंगलप लेखरे हाइरिबा रिकमेंडेशन अदु थाबियो हाइना तक्सिलदुना हौखिबा सही 2016 की सेप्टेम्बर की तांग 19 दा मियाम की ओइबा असौबा वखत खोंगचत अमा मियोय लाख अमगा मखाइ हेमना सत्खी मणिपुर लेंगांग ngasi फावदा मितै फ्रुकी हिंग चंगमई मतंग तुमिना लेसिली मरम मदुना अमुक खना मियाम की अचोब खोंगचत अमा लाखलेबा मार्च की तारीख 3 नोमाइजिंग नुमित अयुकी पुंग 10 ताबा मतमदा मियाम पुन्न थाव ग्राउंड थांबैबंदगी होरगा मियाम की अचोबा पेंदबगी खोंगचत अमा कोनुंग लंपाक फावबा चतकदोरी अखोगी फुरुकी तुंगी मिरोलगी दमक अदोमसु वाकत खोंगचत असिदा सरुग याबियु ब्रेक की मतुंगदा मयाम बमुका हना तराम नौकसरी मणिपुर की हैंडीक्राफ्ट अमदी हैंडलूम की प्रोडक्ट साखोट हनबगी पांदमदा नुमित तरानी चुपना चथगदबा गांधी सिल्क बाजार हाइना मिंगथोनबा एग्जिबिशन अमा ngasi इम्फाल की जेम हॉल दा हौदोखरे Development Commissioner for Handicraft, Ministry of Textile, Government of India की सेंथंग मखादा मणिपुर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ना सिंधुना एग्जिबिशन असी पांगथोकपनी एग्जिबिशन हौदोकपगी थोरमदा वांगांगलदुना मणिपुर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर के लमली कामैना एग्जिबिशन असिना इरमदम की पोथोक पुथोकतुना मियामदा
खंगहनबगी तंजा अचौब अमा पीबदा नतना एग्जिबिशन असिदा हांगलिबा स्टॉल सिंगना अहेनबा तानादुना मतंगदगिदी हेना अफबा पोथोक पुथोकनिंगबगी वाखल पोहनबसु ngamlagani punna stall humphuna saruk yaduna pangthokliba exhibition asida mapangi stall mapalsu yauri chaliba chahi asigi loisilakpa sarukta amadi mathang sahi gi anganba sarukta chathagadaba exhibition singi matangdasu exhibition asigi khuthangda khanghalagani haina phongdokki tarani ki program jinga sidi hauraga ekoi handak ki chahi ki pagat chabani sinna tongan ba mela mayam du ki series mayam am lakado butungi sahi sigi dilo silakpa adoga mathang ki lakado program mayam du ki jo koina mangjau nona mayam da khangan be program ma wena pagat chabani Haukiba February gi tara nipan degi hauduna numit tara mangani chupna chanambam ibomcha college Bisnupur da chatharakiba 2 week certificate course in news reporting ngasi college asigi administrative block ke conference hall da loishinkre State Institute of Journalism Directorate of Information and Public Relation Government of Manipur na sinduna Bisnupur district khaktagi ahan akhanana district asida ahanba oina mahairoi kunthra henbana saruk yaduna chatharakiba course loishinbagi thoram aduda CI college Bisnupur gi principal Dr. M. Mangi Singh chathariba course asigi convener college asigi head of department mes ki Dr. Tambadraja amadi coordinator Sanatombi Wangkhai Memna chief guest president amadi guest of honor oina sarugyaki ngasi loishinba numit ki thoram aduda course asida sarugyaki ba singda thoram mapu singna certificate sing khusinaki Iroi Sembada Laiba Central Agriculture University ki Department of Plant Pathology na sinduna Trichoderma mass production haiba hiramda nongmagi oiba training program ama ngasi laimaramda pangthokre DST Government of India ki senthang makhada pangthokiba training program adu lamdam asida law amadi inkhol singda mahai marong lokraba matungda lemhauba charu amadi napi singbi singdagi Trichoderma ge pothok marang kaina puthok chaduna laumi singda khanghanabagi pandamda training program adu pangthokpani ngasi ayuk pung 12 rom taba matamda More Police ki IB da handakta nauna posting lakpa Tengnopal District ki SP Thoksom Bikramjit Singh amadi More gi Police Station gi SDPO Songtham Bijoy Singh yauna atai police amasung CDO gi officer Singh na More da lairiba MCM ICC Gorkha Samaj MMCM Tamil Sangam Ekodom amadi Maira Paibi Lup Singh gi mihut singa sakhang mai khangna bagi loina na hojik More da lairiba isu Singh gi matangda kupna khana naina kre bifam aruda More Police Station dagi hauraga More Town manungda oriba traffic jam thokpa amasung footpath mathakta porom bisingna kansin bana maram oiraga lambi chatpasingda khudong chahandaba parking da gari sing khaman bagi wafam sing yauna kupna khanaki loina na More da toina mahau langpok thokpana maram oiraga lairiba Manipur Police ki fire substation singi ningthina thabak taunana ba amasung law and order gi fibam hena fagan hanabagi wafam sing su puthokna ke SPTS Bikramjit ki maikei dekstu miyamga matam gi oiba thabak sing tanaduna tawgani haibagi thajaba piki Disaster Management Institute Relief and Disaster Management Department Government of Manipur sinduna panchayat level gi oiba numit humni chupna chathagadaba disaster management gi training program ama ngasi Jiriwam gi Hilgat laiba training and embroidery center for women folk Jiriwam gi conference honda hogdokre training hogdokpagi thoram aduda smart society Jiriwam gi coordinator M Priyo Kumar Singh local women development ngakpigani local women leader Aits Meena Devi amadi state Disaster Response SDRF Manipur gi sub team officer Okram Achobana maru oiba mithunglen sing oina daista famki training aduda Okram Achobana maihou langpok ising ichau yohar na chingba khudakta tholokpada aikhoina first aid karam haina pigani masina miyoiba amagi punsibu yamna laina kanba yabagi matangda marik chumna taki thoram asi tha asigi tang mari fawba chathagadabani Manipur gi puwari bu achumba liklamda puthokna ba pandamda Major Songtham Mai haina mingthon ba library ama ngasi Agartala da hangdokre Justice Committee 1891 gi miteng makha da hangliba library asi hena mapung phana ba amadi mapanda leiriba miyamda lamdam asigi puwari ningthina khanghanana ba ngamna ba Manipur gi puwari ka mari leina ba lairik sing donate tobiu haina committee asina thadorak pa cherol amana khanghalakli cherol asina makha taraduna lairik donate tobining ba singna phone number 9774 353243 amadi 8730931246 ta contact tobiu natraga kaisam pata leiba ipsa ge office ta laklalaga contact tobiu haina miyam da khangalakli
Iboyaima Sumang Lila Samlen da Chathariba Nimfugutare Suba All Manipur Sumang Lila Festival 2018-19 gi ngasi humni chanba numita nupi kangbugi oina ahan basoda Sibayatra Kam Drama Association gi ichani utkre Lila asigi lamjing lamtakpa amadi aiba Ketrimim Somendroni ani subasogi oina Brahmachari Mayum Rosie Debi na iba Ji Pisaktombi Debi na takpi tambiba Women Art and Cultural Association gi Lila Roy Singna Sanaba Lila Ikhawlangba utki Jirivam Higher Secondary School के playground da All Jirivam Sports Association AJSN Jirivam na Sinduna Timta Nitoina Saruk Yaduna Chathariba Tare Suba Ketrimum Nani Gopal Memorial Invitation Football Tournament 2018-19 ngasi sanakiba second semi-final match da 11 Star SU na Trukpu DSA Bisnupur bu Goal Mari Sinoda Maitiba Piduna 11 Star SU na final Sankre Lakliba Mars Mari da tournament asigi final match MPSE Amadi 11 Star SC na Sanaragani Paugi Maraktan Aten break amatanga luxury Furniture industry da chahi tara manga hen experience leiraba mobile furniture ngasi Manipur da chahi mari mapung fana retail stores ani na miyam gi seva pijari Miyam service vertical sink asigi khudong chaw lobi ngasi maglengchin biroksi mobile furniture Coapitel near Infal Quarters The Great Wedding Sale by Mobile Furniture Break matungda mayam amuk hana taram noksari Pakistan lanfa oina thamluraba Indian Air Force ki pilot Abhinandan Bardaman ngarang numidang athengbada India da sinarakre Wing Commander Abhinandan ngarang numidang pung 8 minute kon tabada wagada Indian official singda kusinarakhibani Pakistan ki Ranger singna ngak senduna mahakpu zero line forward tindoraki Indian Air Force ki team amana mahakpu oklaba matungda mi uhandana khulai thuna mafam adudagi pudana chatki hairi Abhinandan na mahak maramdamda halakpada yamna nungawiba fawi haina fongdoki haina official amana panki Pakistan mahakpu thadokipasi santi puba ingit ni haina fongdokli Narendra Modi na Abhinandan haiba mingtol asina malemgi oina ahongba haibadu oiragani haiki mahak na malem asigi mamaibu olagani haina fongdokpaga loinana Air Force pilot adubu taramna okre loinana Congress leader Rahul Gandhi nasu mahaki Twitter account da Abhinandan gi mafamda thagatwa fongdorakli pilot asina halakpada laibak sinba thungna pak sana harau tayamba fongdoknaki luchingba kaya nasu mahakpu taramna okpugi warol kaya thamnaki Pakistan ki Foreign Minister Shah Mohammad Qureshi na nonggi mamangda Jaish-e Mohammed ki luchingba Masood Azhar asi Pakistan da hojik leiri haina fongdokiba wafam adugi matungda lup asigi luchingba asiga laibak aduga pau phaunari haina fongdokre wafam asi Qureshi na BBC na lauba interview amada haikibani Jaish-e Mohammed ki wangangloi amana Pulwama da chathakiba terror attack adu lup asinani haina fongdokiba leirabasu Qureshi na di lup asina attack aduda Makhoi chenai haiba laite haiki lup asi attack aduda chenaramba thoklabadi maduda chamam naba wafam ama oigani haina su Quresina fongdoki BBC na makhata na hangba wahang amada Quresina haiki Pakistan na terrorist singi mayokta pakhaliba policy asi yamna mayek sengli madudi India yauna laibak aduda group natraga nest organization amatana terrorist ki thabak thoram amata chathaba yaroi haibasini Kohima District Administration na miyam tinba mafam police station public transport jail na chingba mafam singda maikhu sizinaba khudaktagi thingle hai Kohima gi deputy commissioner na thadorakpa charol amana miyam tinba mafam da maikhu sizinaba si cigarettes and other tobacco product acts 2003 bu thawoidabani hairi loinana DC na athingba singak na chananaba government department singda khanghan kre hairi ngasi nung tilfong ki ba pause singda kari maru iba pau yaw bagi habdu mampun namung mieng taminasi Kangla pau thabak tagi pothara pau mi singda thagi pension lupa lising tara family pension na lupa lising mga hengat na bukhonari IPR minister Narendra Modi sarkar amuk halakhini haiba motor release satkre relief ki sanfam lana lothok kiba chairak piu tomcho pau jail
Paumising pension amadi ex gesia gi senfam hengatnaba honoragani Bishorjit. Sing lana chingthokliba si House na committee ama semlaga thigat hansi Ranjit. BJP gi thaumising na bike rally chatkre. Numit humni gi oiba training program hogdokre. Kanglaipa ki maira journalist singi pension tha amada lupa lising tara ex gesia gi na lupa lakh manga da hengat hanaba khanari Bishorjit. Leibak asigi na singna thajaba thamlakli Nalin Kohli. Assembly session loibaga minister reshuffle tawgadori. Asengba beneficiary amata list yawramdre. Catholic school ki bench service tawbo wagera oja wagera khut tharagani. People's War Group. Pandam. Paumisungi pension scheme hangal annaba honari Bishorjit. Maitai pangan gi holpham yawba wari syllabus ta hapnaba lengak ta takshil lagani ningthau. Lois lakpada maru iba pau amukahana. Kevin PD Minister na tha amada nongma cycle thoduna thau kanana ba hona bagi mahuta sangai pro amadi koirengai gi seng thampham de chatuna lupa crore kaya gi seng hurali ba si thingbiu haina emere Ranjit na hai kre I pau gi thabak tori ba paumi sing laikhidraba matungda piba sel gi mateng lupa lakh ani dagi manga da hengana na ba honori haina IPR Minister TS Bishorjit na phongdokre Vijay Sankal bike rally ngasi BJP ke national spokesperson Nalil Kohli amadi MP Khatimim Babanandana lamthakre amadi maitai pangal gi horakpham amadi puwari ga sagon aduna laklaba wari de yumpham oiba syllabus hapchana na ba honaragni haina ningthau laisema sana jawbuna haikre Ngasigi wenadi Manipuri pau matang sida loijare Times of Manipur News miyeng tabir punamaku ARUNBALA amuk kana khurumjari